meču posljednje kola prvog dijela Jadranske lige od samog početka nije bilo neizvjesnosti. Gosti su agresivno i odgovorno ušli u utakmicu, napravili seriju od 7:0 i već polovinom druge četvrtine završili priču. Na prvi gol Kotorana čekalo se 14 minuta. Strijelac je bio Fanfani. I u drugom poluvremenu Primorac je nastavio sa istom igrom, izostali su borbenost i motivacija, pa je za posljednjih 16 minuta samo Sutić uspio da savlada Marcelića. Kod gostiju najviše se istakao rumunski reprezentativac Radu sa 4 gola, a uspješno su ga pratili Martinić i Vukičević koji su po 3 puta zatresli mrežu. U domaćem timu borbeni Sutić nije uspio da probudi i motiviše svoje mlađe saigrače. Vjekoslav Kobeščak iznenađen ubjedljivom pobjedom svog tima i lošim otporom Kotorana. Pa nismo očekivali ovakvu utakmicu niti ovakvu razliku i odmah bih rekao da mislim da razlika u kvaliteti nije ovolika. Mi smo i Primorac i Mladost, dvije vrlo mlade momčadi koje su na početku i pred čijim je igračima, mnogim igračima iz naših momčadi, ja vjerujem, lijepa, svjetla karijera. S time da je razlika što mi imamo 2-3 starija igrača, Radua i Milakovića, starijeg, koji daju nekakav ton više, a Primorac recimo to u ovom trenutku nema. Međutim, opet mlade momčadi, pune oscilacija. Mi smo zadnja 2 kola se jako mučili, izgubili od Poška, pa jako loše igrali s Medveščakom, tako da tu ima puno situacija koje i nisu predvidljive. U drugom dijelu će to već biti jedna sasvim druga utakmica i ovaj rezultat niti bi trebao nas zavaravati da mislimo da smo sjajni, niti bi trebao baciti Primorac u nekakvu depresiju i misli da su loši. To su mlade momčadi koje su na početku nekakvih karijera. Veljko Skoković nije krio razočaranje. Svjestan je da je Mladost bila favorit, ali je nezadovoljan zalaganjem svojih igrača. Pa mi smo zaista utakmicu večeras odigrali loše, ispod svih očekivanja i ispod naših mogućnosti. Morat ćemo se zaista dobro zamisliti zbog čega je to tako. Mladost je u ovoj utakmici bila apsolutni favorit, tu nema ništa sporno, međutim pristup nažalost u ovoj utakmici nije bio onakav kakav smo očekivali, kakav smo priželjkivali. Imali smo, čini mi se, dobre pripreme za ovu utakmicu, odradili smo 6 ili 7 dosta kvalitetnih sparing mečeva sa ekipama iz Splita i iz Budve, tako da smo zaista očekivali mnogo bolju partiju nego što je pokazana. Ostaje da se zamislimo zašto je to tako, da vidimo, da pokušamo u sljedećem periodu podići nivo igre, jer ovo nije ono što se očekuje od prve ekipe Primorca. Osim igre koja nije zadovoljavala, u određenim trenucima osjetilo se i nedostatak borbenosti samih igrača. Pa jeste, to je vjerojatno posljedica startnih 4:0 za njih i to je, slabo smo znači otvorili utakmicu i jednostavno smo se predali i to je nešto što je nedopustivo bez obzira na mladost ove ekipe i sve, ali igrači Primorca u svakoj utakmici protiv bilo kojeg protivnika moraju da uđu maksimalno angažovano, što večeras nije bio slučaj. Zaslužen poraz neiskusne, apatične i nemotivisane ekipe.